Abusuya ya samu watching emu ha samu wakwa babiwa de ba J Ghana TV so enie bomodin like follow subscribe na afi wa share da senabi ofofro so betimi enya bi ahwe the flight na yetu pa dia free J Ghana TV studios na woni tua se abusuya the flight die yetu se ye ba bia na mu bia de bewom ekoso wo wiemhye ne mu bia no ye de eba besom data ni ekoso e wo awiemhye mu ya ankase ye ni ya ankase ye de hye Sarkodie obese obere pompede eke money no be problem na otwe mu nanse abosumi ya ana chese Sarkodie trema wonya show program bia wosen kokokoye e wo Detroit USA abotrema mu na as a fans ye hwe nani mu US amounting Detroit fo nyina ye kokoshi a ye hwe ni mu se wo obere pompede shatter wale money no be problem aba be piem na chese obese woni abotrefo ye oni US fo yi ye so atimi abosho ya jejeje ni nkakra ya hwani mu bi be se grabasa shata ayi Sarkodie antimi ama mepie ho na wena ono a hwe na nsia na ode a chew pakese pa ababeto abonche se oh me fancy fo nyina success music fo nyina money no be problem o feature hit maker no wo say adaruma enye se ebia mania enye mania Sarkodie say it is not my eyes na mbomo no ewiam say amefo ya data airlines amefo ya say nke de me ba US no enya emergency enti Portuguese island unexpected aka de cramp no anka ye yati atopo mu aka kete anka ye yati e de ato epo mu and I just say emergency data airlines data planes edemi kokopie mu e wo Portuguese island enu nti na nam so a ye ntimi ama no na Sarkodie say what the so bo kase pa just so bo chenchirente kakraka pa so bo kumfa yakum ana ede be bo data airwaysifo data airlines ifo say omunim se omu wiem hye hodo ya de tutututu kwan nyina fort wo ho omu nya na omu nhye Sarkodie say obe compare business aircraft and economic aircraft ni chese business class ni economic class ni nyina no obe Sarkodie say onde wo hu difference bia Sarkodie say data airlines business class and economic class nyina wo hu difference bia anim enti se ne papa mu away eyesane bia na je se nka enne Ghana fo akwa hwere no enti onde obesere data airways fo mu hwe na mu wiem hya hodo nyina mu hwe na mu siesie se fata no mu hwe na mu nye ne ye enti o Sarkodie so ofo akonya we so de achopa kese pa de ma wiase nyina kankan ne fans se nya na ni ade enti a wanti ma mepie mu Detroit de enti a wanti ma mepie mu US a show no message ye no de kokoto ni nie enti wo de wosere se next time no behwe atoto na no mom bebre na eye se na bia dwumadie foforo a se bayi obetimi aba bepie mu e wo honom na che se Sarkodie na wode aba beto abonten na busuyen wode tua ye de aseda kese pa na be ma ya boafo won so betimi de wadwuma aba be dan se be betimi aba hu de ro kese pa e de ama wo enti adwuma bia ye bia mbomode ma remfi J Ghana yesi we stand for the truth aha say na brempon akatechi animfo wate ase ahofefo ne nyamfo nyina ehwe wo de ne se adwuma kro fabra be dan ye ntimi ma hu de ro kese pa enfo media sida na be ma glitter and glow cosmetics siranku papa na afi we are kwakodi pure organic foods what I say e dey free general organic food for e hono anything local obese local ne dey ahodi bebre na na ewo mu enti bomode yen na afi ko na eno mo enkonkodi enkita ho e bia meka se open do so po Ghana ha ewiase ama no ne ba bia ya wo hia bia no untimi afre eye glitter and glow cosmetics a omo ade product nyina bi ebebro sanso bio na ofre general organic foods so a dia wo pe bia anything organic bia no won sai betima come dey ebeba be somo se na be ya won so betimi adi ye what I say betimi adi ye because apomden dey hu hia mpani aka se enchine wo hoyi ede papa sanso bio na esade aseda e ma Kinaata heba ko na kwakwohwe wa pomden ehwehwe mu ye efefiri wo se na be ya ayare sade won sai betimi aka na won sai etimi aka ne ye papa ya de aseda kase na be ma wo se otimi age bre ehwe medium je so no somfo nana K Jesse Abrantie koso a subscribe follow ebre se mu no ya be se hia